musidɓe julɓe tedduɓe ndaare moƴƴere nelaɗo maaki walillahi no wodani allah utaqa minan nar rinɗinteɓe ɓe natata yiite ɓe maaki wa dhalika kulla leyla ɗum ɗon kadi ko jemma kala e jemma suumaye nelaɗo maaki suumaye kala kan wiigo haa kandu lanni jemma kala jemma no woodi liste ɓe allah ƴettata hara hari inɗe maɓɓe ɗen kamɓe yani windaka taho natugol aljanna allah ƴetta liste on o wiya ɓeeɗo o seedini malaikaɓe makko ɓen o windi ɓeeɗo ɓe nata suumaye ɗuɗɗinen tuubugol torɗen allah yo allah yafana en wakkatuji men ɗi e hiwgol kadi ko wonɗen hoorde ko o hiwgol ɗo ko wonɗen horugol ko woɗɗitagol kala ko bonnata suumaye meɗen si feƴƴi ɗon ɗuɗɗinen waɗugol sadakaji ɗi moƴƴa wota lewru suumaye ɗon ara handu maaya ronka ko okkitirɗa sabu allah heɓu ko okkitirɗa ko wawɗa okkude o nena
ñoore o point ɓurɗo mawnude bonnowo golle goɗɗo haray wota e memu ɗum wota e ɓatto ɗum wota e jaɓu wolugol fi yimɓe ɓe musidɓe julɓe ko ɗum ɗo mi falno andintinde eɗen wiya en torki Allah yo Allah taw nduɗo lewru teddu ndu o arsika en kadi yani doole e cellal ko hooli rendu e ko daranoɗen du jemma e ñalorma o arsika en kadi heɓugol ikhlas e kala ko wonɗen e wadde kom o arsika en kadi ko okkoren julɓe ɓen haren no onni innirɗen noon kala faalaɗo wartagolle meɗen wallito fi wakkilagol okkora jama on ka meɗen sunna katiji ɗin numéro no ɗo no andirɗon noon ko 347 523 3007 haray on waɗay ɗon nder ko Allah on arsiki wo wawen wallitagol jama on ɗon andi yimɓe busɓe ɓe wowino ɓe arino e amen fewno ɗo meɗen jogi liste ji hewɗi ko woni a wawata addugol ɗo goɗɗo wirtamo wiya ko ɗo ma waɗugol vidéo wiya ko ɗo on tora golle haray ɗum ɗon yara non kadina kono ala kulli haalin haray hiɗen torodiri jama on kala heɓuɗo ko waɗa e hino numéro on ɗo so noddi men ɗo ma addani men audio ka WhatsApp inchallah kala ka wonno hore leydi Allah ndin ɓen andina yo kombo jonno ton ma ɗum fottindinen en fo meɗen guine haray wawen wallitagol jama on sen heeɓi noon kadi woɓɓe go ko waɗiren haray no hani an importance on ko en okkor julɓe ɓen mbiru ko Allah newnan en kon haray allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa taqabbal minna innaka antas samiul alim assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh